Let's go. Yeah, this is the Gafa. It's E. Kelly. 1xtra. We not take no lecture. Yeah, DJ Edu, Destination Africa. Any boy violate if you get grind like paprika. So right now we're there with my friend Jappy. And we just have the thing on the lock. So let me explain it right now. Manager. Chigafa, chapindera. 1xtra, toyembera. Japresa, upendera foot. Tina Edu. Chi 1xtra patronage. Kafadruku kwa chisamatsaga. Chifacha nchachona, chaka zika ichi. Dini dozi manya patona zitapinda London. Vargo zikwanisa zivanga. Nasi tapinda pa BBC1xtra. Keta chifashan. Dini onzi big man ini. Vanandiketa harare kwese kuti awa chidanso igwe. Achibatika chiiti aiwa pa #1 pacha chive. Saka nasi no yapano na JP. Isatinzo. Miro chiwana zada kuita JP now. Patanyanda pinda nayo. Gana no konsa kudaro. Begin the king on Gefaro. Danso Kilimanjaro. Kuda kunde visa pachigaro. Uraya bike, vapechisharo. Dopave papongava slaitanaro. Pigi, urara chondindenaro. Sa, patanya baka pangoma. Etiketa kapamangoma. Kona defenda kwata kapangoma. Pigaura ya vanunge shaka pangoma. Patanya baka pangoma. Chitiketa kapamangoma. Kona defenda kwata kapangoma. Pigaura ya vanunga shaka pangoma. Big things are going. Big things are going, man. I'd like to say thank you very much. Blessed. We appreciate you. And big up Zimbabwe. How many years? 37? 37 years of independence. Oi, oi!